I hoki mai ngā kōiwi o ngā tūpuna e whitu i Austria ki Aotearoa i te taurua mano rua te kau mā rua. I nāia nei kua tai atu ki tō rātou u kai pō ki te marae o Tamatea i Kaipara. Nā te uri o hau, aua kōiwi i a huka huka, me te ki ake no rātou. Engari he mea ka haki atu i tō rātou urupā tapu i ngā rautau te kau mā waru. Aneira ngā whakamārama a Mārena Mane. E tangi apakura ana te iwi. I te hokitanga mai o ngā tupuna kōiwi ki te kāinga. He tau ai, hare, te nuku o te whenua. Kua kotahi rau rima te kau tau rātau e ngaro ana. Kia haka hokia mai e nei kōiwi ki o rātau wā kāinga, ki o rātau u kaipō, te wāhi tika, kia haka ngaro te rātau ki te kōpū te whenua. I pōhiritia mai ngā tupuna kōiwi nei ki raro i te koroai o te pō. Koinei hoki te wā e korikori haere ana ko ngā wairua. He au nei, he tika ngā hau tēnei, i te mea ka hore te mātau i mahi a tēnei mahi, i muara, ne? I tāhaingia e tētahi kai tāhai tū pāpaku rongonui o Austria, a Andreas Reischek. Nāna e nei tupuna kōiwi nei, i tāhai mai ngā ana tū pāpaku o te Kaipara, a ka hiri ki ngā whare taonga o Austria, kia kitea te tini me te mano. O te kōrero, o tera āhuatanga. I haere mai tētahi tangata mai i Austria. I tāhaingia mai, ko i ara te kōrero. Tutu, tāhai, takatakahi. A bit sad, but at the same token, happy that we're here, happy that they've got them home. We'll be happier once they put to rest, of course. Yeah, that's the big one. Hei tā hita e hia ke ngā tau i whakapaua kia tai ki tēnei wā, a e toro ana te ringa āwhina ki etahi atu iwi kia hoki mai o rātou tupuna kōiwi hoki. We've learnt a lot out of this and we're just more than willing to share the knowledge that we've gained out of this process. Hei te whākaraka i tēnei ata, nehu tahi ai e nei tupuna kōiwi ki te urupā o Tamatea marae. Heoi anō, ka waiho tapu tērā wāhi mā te uri o hau me Ngāti Whātua Whānui. Mārena Mane, te karere.